Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Visit Kongwer TVS Maulai, Upper Shillong and Maublay for assured-free gifts. Get free helmet, smartwatch and 5 years warranty for free on purchase. Get this at an unbeatable down payment of just rupees 25,000. Ronin, built to conquer. Nakimat-kimat jongani gajanmit ngini phashwa shakimat kubor nagajala. Usaim kahima sora upa im Freeman Sings im. Ula ong ba kamajai kadai kashnong khar bat ki khasi ki wan ban shong man sa hamajai dangshen. Upa im ula kerania kani shakilat pathai kubor hagapor bau batai ya ka khanash pangus im duan sings im usaim banungkong jong kahima sora. Hadin balakhang dam kumban rius nem tam yakasurok hatem yo maulong. Ka Deputy Commissioner jongka East Khasi Hills District kakong RM Kurba. Haga laipo tarik risau arjar arpsau kelapun mi ya ke jingpen bena bala pelait biang ya ki kali ban ya na surok maulong hat terter syabimola naduk ke sau tarik unai wing arjar arpsau kata tang naduk ke por prabaji men step haduk ke por sau beji janmiat. Ya kasurok nadu mot pran syam maulong hat bat na Punjabi lane la penlong tangkum kasurok one way bat onum sya ya chu ya kali na maulong hat syamot pran. Ka New Trap Youth Council kum shibenta bani kun persya yau drop kabadai ka thong jong ka seng ha janmiat arp kundai tarik mentau benai kala penlong ya ke jingyalang pat ba ha maulai stand boss Port Muri. Kani kalong kum shibenta jong ka drug elimination and enforcement of dream lani ka baki khot lengkot ka deed kabadai ka mission jong ka sang HYC bani khun persya ya ka jingjele jong drug. Ki nong yalam jong ka North Eastern Hill University Students Union ha ka jingkershan lang ka Khasi Students Union Nehu Unit kila Aipor yo Vice Chancellor kani ka school ba hapo ka santrik unai wing ban wengkam no yo registrar bat yo deputy registrar nalor ki weipat ki officer bashtung bean. Kini kinong yalam kila yami pat ba ban dawa wengkam mardor ya ki de hadin balayo jingtip ya ka jingtung kam bean daw ni Vice Chancellor kani hu o Professor Prabha Shankar Shukla. Kaseng kisamla pule Khasi Students Union Shillong Mingi Circle. Da ka jing sngokia ya ki kena menta ka singi ka lai tarik urisau kala penlong ya ka jing pen sngotu ya ki kena halor ki lai teli kimat ki ba kentup ya ka jing syong kha kena ka jing pep school basteng por bat ka jing snew na drop. Kani kala long ha community hall nong mensong. Hakawat kabalai ka New Trap Integrated Territorial Organization. Kala bodin bani kendu yo lat kejela u Chandrasekhar H Vijaya Shankar haga laipo tarik risau arajar arpasau haga bayadai bat kejing terwa jong sorkar pedeng banwan ra ya kejing penbait temai haga kernet ke bahan riau jong riti sensyar kari India. Hadian baulat kejela u Chandrasekhar H Vijaya Shankar ula ai jing menjur ya ki henriu teli ki bill. Ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hapo ka jing yalam jong Chief Executive Member uba peniat sings im kila wan banya ai kublay yo. Menteri Ketenat Tourism uba poleng do ula lum jing yalang ban syong perkat kumno ban pentrekam ya ka saus pak klor tengka naga benta ban pentulun ya ki project prepare kenang ban nang la ban kentiu syuk ya ka kam jengok kai perthai hagani kejela. Ubak pol ula ong baleng bagi ni projek kejela kandon ya katong bahaus nem arhajar arpusan kan kiu syaka kerdan kum ka jaka ka balaban kringtam ya ki nong jungok kai nakaleng ka pertai. Palat ars pak ngut kisamla kila apply na kebentaban yok rung pule haga PA Sangma International Medical College and Hospital jongka University of Science and Technology Meghalaya kabadai ka Private Medical College kaba nengkong haga jela. Ka sorkar jela kala bu thong ban penken riak lut ya baro ars pak ngut tam ginong dia madan ki baju syong dia jing dia harut surok. Apa pentip ya kani haga singi baar ka ar kundai tarik urisau arajar arpusau u menteri ketenat jengok kai pertai ubak poleng do ula ong ba ya kani gejing temu on pendep house nem arajar arpusan.
Ya ke jing yalang la penyai do sembut menteri rangba ka jela ubak kami ya ka tenat penroisor ubak senia bhalang dhar. Menteri ketenat jengok kai pertai ubak polung do haka arpo kendai tarik urisau arjar arpsau ulai tu basyen ketenat kan saya keren halor ke jing terua ban penteri kam ya ke reciprocal transport agreement da ke All Khasi Meghalaya Tourist Taxis Association. Kahinyo Trap Youth Council sengkmi rengkat bat kesnat trekam Haribhoi District haka arpundai tarik urisau arjar arpsau kalau beteng ban yalap persyak ya ke jingjelai jongkinong di drok haka jela Meghalaya kabala kata haduk kata-kata ya ki babon ki longyi longsem. Mentang ini pai syakimat kubor nagari. Arvind Kejriwal menteri rangba barim ke Delhi ula kentu ya ki nongshong shnong. Bakin kiar nakaba pendon kam yaki bombing hagani ke Diwali namar ki wanra ya kala air ke bejebok. Haga jaka kata ula penselur yaki brio ban lekmen dakaba penme yaki dia lani ki syarak kum kalat pen yada ya ke Mariam. Kejriwal ula banjur baka mat kam dai syapang ke jingsngu nyam nrei syapang ke kot ke kia jongki brio jong ke Delhi. Ula batai baka Diwali kadai ke tamasa jongki light bat ki yeng bisyar ki lapan pau ya ke jingdon kamban penduna ya ke jing jabok. Ka Pradhan Mantri Awas Yojana kabala tip lengkot kum ka PMAY kaya rap ya ki long yeng ke beduna haka yok ka kot haka lengkari India bakin penurlong ya ke jing angnot ban yok ya ke yeng ke sem. Ya kani la sedang nadu usnem arjar khatsan. Naga benta ki babon ka jingkan ria na ki yeng hendau syak yeng mau bas kem ka long ka bapen kelai ka jing im ka bawan ra ya ka jing sup ha ka jing sngo bat ka jing shong shngai kinong yo jeng mentoi kham tam ki kin thei ti lapan pau ya ka jing sngo ngo ka bakrau da ka ba ai khublei yo menteri rangba do Narendra Modi ubala penlong ya ka jing long trai yeng ka bala na ka benta ki jait meriu ki basya e no ben. Presiden kan Nagaland Congress US Supong Meren Jamir ula ong baka anjog sipai Armed Forces Special Powers Act lani ka AFSPA kamlong kabadon kam han Nagaland namar ki jingyate kular sange yasiat kabatri kam hapdeng ka sarkar pedeng bat ki kenhon naga baper ha kaba ka jingyakren yesuk kadang ya chakmat. Habakran haga singi seng jong Naga Students Federation. Jamir ula khot ban weng no ya ka AFSPA naga jela da ka bakdo. Sya ki jingete kular ban sange yasiat ki baladon nado usnem khat khandai spa khandai penyo bat ki baki kenhon kum ki NSCN IM. Ula kentu ya ki brio ban persya ya ka AFSPA bat ban penbor ya ka sarkar jela ban watlat ban penduk no mardor ya ka. Hagathain Akhnur jongga Jammu and Kashmir ki sipai India gila pendon kam ya ke jingstart artificial intelligence ban siap ting ya ki leno. Major General Samir Srivastava jongga 10 Infantry Division ula batai baka AI bat ki kali klembrio ki don ke benta ke bakongsan hakani ke jingtre kam ke job dangshen. Haga jingkhanra wei ukso sniffer jong sipai ula kenrup ya ki leno hanrei ula syak siat yap. Haga ba khaddo ula plat im ya sipai ki badon syadin. Ki sipai ki la penon kamru ya ki kali BMP lani ki infantry fighting vehicle ban ya ki jaka klau ki bejrong bat ki berben. Kabala yarap ban penduk jat kloy ya ki leno. Katanan election juga India kala kentat ya kejing keno jongga Congress halor kejing bemyaj baik ha kejing tap vote badang shen ha Haryana da ka baong baki long kejing artatin bomdon nongrim ha ka shiti sha president ka Congress Mallikarjun Kharge ka ECI kala pen scam ba baro ki senjam ki long ki bayaj baik ya renti bat lakmi pnia daki agent jongga Congress rengkat kejing maham persyak ya kejing kena bomdon nongrem ka ECI kala banjur bakum kini kejing artatin kila ban pentut ya kerukom jet nong mikmat bat kala penpau biang baki machine tap vote lani ki EVM kilong ki basngai bat ki bomla ban hack. Mentang ini khmikpat ya kimat khubor nakeleng ke partai. Syed Abbas Araghchi, Menteri Kambari jongka Iran, ulama ham baka Israel kan mat ya jing ladakan hiartma ya ke Iran.
Ha ka jing ya kendo bat ki nong mikmat jong ka United Nations sa Tehran u arakchi ulapan pau baka Israel bat ki parlok jong ka ki dei ban shim ya ka jingkit kle ha ka san perthai bat ka ain halor ka jingle thambor jong ki hapo ka kendo ka siap jong ka Iran. Ulapan kesan ya ka hok jong ka Iran ban jubab nrei ula ong bakan le da ka bahusia. Ka US kala ong ba kala budin bha ya ka jingete kular hapadeng ka India bat ka China halor ka line of actual control lane ka LAC. Ka US kala ong bakan kershan ya ka no ka jing penduna ya ka jing ya kan ar hak haput. Unong aikhtin jong katanat kampok yeng Matthew Miller ulapan pau hakas ngi baar baka US ketip ba baro artili kiri kila sedang bantan biang ya kisipai na kijaka ya kan at hasilenter ka LAC. Nadu ubnai jeliu arjar arpo ka India bat ka China kila don hapedeng ka jingya kan at ka bajur hasilenter jong ka LAC hakaba ladon ka jingya breu ha Galwan Valley. Kani ke jing ite kular ke patmai ka wan hashwa ke jing lang jong ke BRICS summit ke badang Shen ha Kazan Russia ha ka bau menteri rang bado kari u Narendra Modi bat u President Xi Jinping kilaya shim mentalang. Ka sarkar basipor jong ka Bangladesh kala tau ya ka komiti ban wat bnia ban tau ya ka election commission ka patmai na ka benta ka election syagayeng darbar tau ain kari ka banwan. Unong ay jengmut jong ketanat ain u Asif Nazrul ulapan benah kesengi baar bala pak ya jing ay jengmut syau chief advisor bahak do na kebenta ban yo jeng menjur bat lakhmi nanti bahkan sami shen ha jeng benah kebetikna. Ka US ka khuslai jengmut halor ka ain batmai jong ka Israel ka ban khang ya ketanat traikam United Nations Relief and Works for Palestine Refugees lane ka UNRWA katkum ka jingong jong unong aiktin jong ketanat kampo yeng u Matthew Miller. Ulapan pau ya jing songkia hakas ngi baar baka ni ka ain ka bala menjur nrei ka ba klempat pentrikam ka laban kata ya ki million ngot kinong Palestine ki basyania ha ka UNRWA na ka benta ka jing syakri bakongsan kum ka koit ka khia bat ka pule putih. Ka Hamas kala ong bakala pli ya ki jing ai jingmut na ka benta ban sange ya siat junam ha Gaza. Usami Abu Zuhri uba day uhe jong ka Hamas ulapan pau ha kasing baar baka kenhon Hamas ka kloy ban perkhat ya ke jing te kular ki ban penkut no ya ke jing jinjar ha Gaza. Ka Kamala Harris ka kertong president jong ka Democratic Party kalau ong bakas ngusarong ban bat kum ka vice president hapo ka jing sensyar jong Joe Biden nrei kala penkesan baka jinglong president jong ka kanlong ka bakerpang namar baki jing menta kilong ki baper. Habakren naga ellipse kabadon hajan Capitol Hill ka Harris kalabatay yala di kum ka brieu ka bayeng naga benta ki brieu ki basya leben ka jing new kor ka bakalayo jing hikay na ka kmi jong ka Shyamala Gopalan Harris. Ito gilong kimat kublay.